MCA wa Municipality MUTETHIA na arutite mukana kiria atongoria maria akuga ni mambirite kureta siasa mugundani wa TUNTU uria marekite kubonokia kumanjara ni cia biashara mukiumbe. ARIUGA RWANG'I National Housing NIRWANJIRITIE wira kithakani kiu na matibatie gutangwa ni kinegene kia antu maria matigutia utongo wa mwingi. Na ugite makathi na mbere gwikaria migunda ya mwingi ni kenda ituika ya kiguni kiri aringi kura muthuri Muriuki na riboti inu. MC wa Municipality no MUTETHIA akinyite kiniki gya TUNTU kire kuonekana ndi wa kiriboti na mbere na ndikare bugite kiniki kirako irwang'iro thirikari nene Rose Corporation na timu tukiombe kwithwa gya kanto aja nkurikana the last time twari kiniki gya TUNTU aturi na arua kiniki kya issue nene muno ara kwari na anto mimbi tugite kwa anto bakwendi kujukia bakwendi kuthithia private development na arua nkuigwa kwene tumage kingege public ndo gikabambeje make reconstruct ati kenike inyatha igwa kwa thai kitegwa kwa private developer kirithwa in national housing kai baraba kuthithia mantu ja affordable housing na itukondi kwira antu betu especially ba municipality that marijauma batwere responsibility oja career through thick and thin na uno tukuthithia na responsibility na to take with a lot of care. Araugite na ndiko tena siasa iburi utonyithua gikieni giki nikenda gutigira mrandi juju jogutana mbere gutira kwangaratanwa na rito kari na site engineer bwana Onyango no gutwere ithaia exactly mbie kuthithika au kainyombenga na tuguitu tweterete ciakwa na hii one of the project kai area mbere ere kwambiria no to block mbere ere gwakwa igakwa nyumba 48 5-story building idroina nyumba 48 kio na antu betu ibabati kuthitha ibamenyete na tinya bombi go apply no to ni jantu bombi go apply baome kuya kwithwa antu betu bate apply te ko nkwandi kwira antu betu bumare let us know the information no to tuge information i power antu betu beje ba apply no mbeji kina betu abakiona kwi siasa enderete ome na area ikuga kenike ni antu batingrabirite kenike utemdo tingrabirite unda eja nani o uma that national government in a project yeje na project yeje nyamweshimwa wetu laim they very sure a party ono to rungamirite national government in terms of siasa cha no diment no rungamirite kwa nyamweshimwa laim na go support project ye kwa ndoko na tutondia siasa ki project ira umbikweje gato kuturetera maendeleo within community. Na wendi bao nandi ni akariba baingi ba municipality bothe bakiona ngugi aja mono abundi kire nyomba ire ketho ya kwaja kintu kya bire na kiragi kya maana mono ni akaji ba municipality baraba tina ngugi especially baraba enda ngugi cha casual baba ka abundi banjara kuma next week mulungu endete tukwaria na site engineer KIRI na twetikaniria antu baba gaita ngugi aja ni ana betu ba municipality nonto na ku tutete KIRI antu bumaome beja gwita ngugi aja na ana betu na bakari ndimo gutano aria na batena ngugi ko nkuromba akaji ba municipality na antu bamiro bamenye that kiwanja giki kinjara injaga cha national government na that to go support initiative nonto at the end of the day one of the agenda sira CIACA president Ruto that akadi jamantu ja affordable housing ngiripotera World TV bitabuthuri Muriuki.